Mnogi neopagani, čast izuzecima, vole da optužuju nas hrišćane kako smo izdali svoj rod, kako smo se odrekli kulture svojih predaka i prihvatili jevrejsku, zato što se, kako to oni kažu, klanjamo raspetom Jevreju na krstu. Sad, koliko god ovakvi ljudi umeli da budu neprijatni i bezobrazni, braćo i sestre, savetujem vam da ih ne napadate, da ih ne vređate, nego da probate da im odgovorite argumentovano. Pre svega, neopaganizam nije isto što i drevni paganizam, odnosno vera naših predaka. Drevni paganizam je većinu svojih učenja prosleđivao usmeno, odnosno s kolena na koleno, otac na sina i tako dalje. A većina zapravo korisnih mudrosti, onih mudrosti koje imaju konkretnu i očiglednu korist u našim životima, koje potiču iz tog doba, zapravo su danas uvrštene u učenja koja širi crkva. Prema tome, paganizam u tom smislu više nema neku korist. Takođe, manje više sve ostalo što znamo o životu ondašnjih ljudi, a ne znamo mnogo, sakupili su većinom hrišćanski intelektualci, a to nije dovoljno da se od njih formira sistem verovanja koji bi opstao dovoljno dugo da se pretvori u pravu religiju. Primarni argument neopagana je da su hrišćani poštovaoci Jevreja, da mi u nebesa uzdižemo jevrejski narod, odnosno genetske potomke Avrama, Izrailja i tako dalje. Međutim, dovoljno je pročitati Bibliju jednom bez preskakanja da bi bilo više nego očigledno da hrišćanstvo smatra potomcima one koji čine kao vi više nego one koji su genetski vaši potomci, a opet ruše sve ono za što ste se vi borili. Tako da oni koji su ubili Hrista, oni su izgubili pravo na potomstvo od Avrama, a potomstvo od Avrama primaju oni koji čine isto kao Avram, odnosno koji poštuju i vole Boga. Međutim, čak i ako ih u ovo ubedite, sledeće što će neopagani reći jeste da se mi klanjamo Isusu koji je bio Jevrejin. Ne, mi se klanjamo Isusu koji je Bog. U kom je telu on bio kada nam je propovedao, krajnje je irelevantno, isto kao što je irelevantno i kom je narodu pripadao. Ali sledeći argument je jevrejska kultura je ugravirana u hrišćanstvo, jevrejska kultura koja je za naš narod strana. Prema tome, hrišćanstvo je vrsta judeizma. Najpoznatiji promoter ove ideje jeste norveški muzičar, neopaganski ideolog i poznati hristomrzac Varg Vikernes. Ali malo je reći da današnji Jevreji nisu baš naklonjeni Hristu. Mnogo je grupacija među Jevrejima koje posebno mrze Hrista i njegove sledbenike. Tako, na primer, mnogi od njih su, baš kao i neki neopagani, na primer pomenuti Varg, palili hramove, pljuvali vernike koji idu na liturgije, čak i izbegavaju da koriste znakove koji liče na krst, kao što je na primer plus, umesto koga koriste neki svoj znak. Pored toga, ako su slučajno nepismeni, umesto iksićem, kao većina ljudi potpišu se kružićem i tako dalje i tako dalje. Čak i onu poznatu sliku kako je Hristos navodno izgledao, sastavili su jevrejski naučnici. Naravno, kao što sam već rekao, nije ni bitno kako je Isus fizički izgledao, najbitnije je duhovna srž, ali ovo je samo još jedan vid propagande na koji su mnogi neopagani naseli. Sledeći argument koji ćete od nekih neopagana čuti jeste ideja da su Jevreji zapravo smislili hrišćanstvo kako bi pretvorili nejevreje u robove i zbog toga se oni toliko bore protiv toga da se hrišćanstvo širi po Izraelu. Žele da nejevreji veruju u Hrista i budu dobri robovi, a žele da Jevreji ne veruju u Hrista i da oni budu robovlasnici. Sad,
da zanemarimo očigledni antisemitizam i druge implikacije ovakvog argumenta, suština je sledeća. Paganizam je snažan i sposoban da se odbrani od neprijatelja i spoljnih uticaja, a hrišćanstvo nije. Međutim, ako je zaista ovako, zašto su onda jedina paganska učenja koja su preživela do dan danas, ona učenja koja su preživela u sklopu hrišćanske vere? Zašto ne znamo mnogo o paganizmu? Zašto je paganizam mrtav, a hrišćanstvo jedna od najpopularnijih religija na svetu? Očigledno je da paganizam nije bio sposoban da preživi do današnjeg dana, a hrišćanstvo jeste. Ali čak i ako sve ovo zanemarimo, neopagani opet razmišljaju na ovaj način. Nije li bolje da mi prihvatimo neko razmišljanje koje je našeg porekla, neko učenje koje je našeg porekla, domaćeg, srpskog, kao srž svog razmišljanja i delovanja i na njega nadograđujemo sve ostalo, nego da prihvatimo neki sistem razmišljanja sa strane, pa u njega da ugrađujemo svoje nacionalne simbole. Iz ugla nacionaliste, koji nema nikakve realne vere u Boga, ovako nešto ima smisla. Ali ovakva tvrdnja je dokaz da su neopagani zapravo velikom većinom samo nacionalno osvešćeni ateisti. Ali hajde da zamislimo da su u pravu, da Boga nema i da je sve stvar kulture. Koja je idejna, kulturna, moralna srž, na primer, staroslovenskog paganizma? Šta je tu što su staroslovenski pagani verovali? Zna li neko? Naravno da ne. Da uzmete 5 knjiga koje su napisali ljudi koji nazivaju sebe rodnoverima, 5 knjiga o staroslovenskoj veri, da izvučete u par rečenica suštinu svake od tih knjiga i da uporedite jednu sa drugom, shvatit ćete da nemaju puno zajedničkog. To je zato što, kao što sam već pominjao, mudrosti staroslovenske vere i svih vera u ono doba prosleđivale su se usmeno. Prema tome, onog momenta kada je prestao da postoji poslednji staroslovenski vernik na svetu, tog momenta lanac je prekinut i vera je ugašena. Naprimer, zamislite kada bi poslednji hrišćanin na ovome svetu nestao ili prestao da bude hrišćanin, kada bi svaka Biblija na ovome svetu bila uništena i kad bi jedino na ovome svetu što postoji kao trag da je hrišćanstvo ikada postojalo bilo nekoliko hramova. Da li bi neko mogao na osnovu toga i samo toga da dođe do srži naše vere? Naravno da ne. Ali neopagani sa baš toliko informacija veruju da mogu da dođu do srži vere svojih predaka, što apsolutno nema smisla. I da stvar bude još crnja, oni tamo gde im zafale neke informacije, tamo gde ne mogu da odluče kojim moralom će da se vode, oni ugrađuju u većini slučajeva hrišćanski moral. Naprimer, oni kao hrišćani pristupaju konceptu Boga, pristupaju paganskim božanstvima kao bogovima kojima se mole, kao bogovima ljubavi, kao ličnim bogovima, kao što se pristupa Gospodu i svetiteljima. A ono malo što se zna o paganizmu upravo ukazuje na suprotno, da paganski bogovi nisu bogovi ljubavi, bogovi milosti, nego quid pro quo bogovi, da nisu bogovi kojima se moli, nego bogovi kojima se prinose žrtve. A onda su tu i oni otvoreni ateisti među paganima, kao što je, na primer, opet Varg i njegovi sledbenici, koji ne veruju stvarno da su drevni bogovi zapravo bogovi, nego u njima traže neke primere i uzore, pokušavaju da ih oponašaju, pokušavaju da primene primere iz njihovih života na svoje, kao kada bi čitali neki Marvelov strip i učili od superheroja. Ali čak i ako ovo prihvate, mnogi neopagani će reći: ali svejedno, hrišćanstvo je negativan uticaj na našu kulturu zato što je izbrisalo neke elemente naše tradicije, neku zaostavštinu naših predaka i tako dalje i tako dalje. A čekajte, a jel ja možda treba da bacim mobilni telefon
da bih živeo više na način na koji su živeli moji preci? Da li treba da živim u Zemunici da ne bi kvario tradiciju svojih predaka? Gde se to tačno povlači crta između prihvatanja napretka i nepoštovanja prema precima? Ne postoji dobar odgovor na ovo pitanje. Hteli mi to ili ne, naša današnja kultura je do te mere obeležena pravoslavljem, da ju je bez pravoslavlja gotovo nemoguće razumeti. Zato, umesto da polazimo od ono malo što znamo o veri svojih drevnih praotaca i rupe popunjavamo pravoslavljem, umesto toga, zašto ne bismo pošli od pravoslavlja, a rupe popunjavali bojama svojih praotaca, kao što to Srpska pravoslavna crkva na kraju krajeva i radi. Na taj način mi i dalje poštujemo svoje pretke, mi i dalje zadržavamo svoju kulturu, svoje običaje i sve ostalo što nas čini posebnim i povezuje nas sa precima. Ali održavanje veze sa precima ne znači da mi moramo da prihvatimo i sve njihove greške i mane koje su dovele do toga da danas, 20 vekova kasnije, naša vera i dalje diše, a njihovoj skoro da nema ni traga.